101 FM. BFM. What is life without believing? What is care without sharing? I don't mean no hate and never, I'm just nervous. Niggas these days are losing hope. Balaleli base BFM sanibonani ngekushona kwelanga ke ngu DJ Ketheka lonvuselako ke balaleli base BFM namhlanje ke iBFM ibuyele ke ukuthi uthamela ke noma ke tetha kodwa ke indzaba bathatha ngoniyena semhlambanyatsi ngibonga kaDlamini ke ngitimisele kakhulu ke ngikusita ke singivesa sengundlela semhlambanyatsi ngokwendlulisa ke milayito lephuthumako lefana njenganayi letawulandzela njengamanje ke elayinini lami ke ngisazama kuhlanganisa ke lapha MP weNkhundla ke neBFM ke kuvakele ke kungathi kunetindzaba ke letimnanzi lesiphathele tona ke MP yeNkhundla ke isiphathele ke ma Thanksgiving ke sinetifiso ke siyiNkhundla semhlambanyatsi ukuthi ke nathi besingathi ke mhlawumbe nyalo nje nganama holiday ama festive season kube khona ngathi nathi esikubekako ke tinkhundleni tebhola lapho khona sitawujabula khona silebo Christmas sijabulile sisonke sikanye kanye mlaleli wami ke wena kwakho hlala lapho ke mina ngala ngisazama ke kuhlanganisa ke MP weNkhundla. You always look twice where the snake is bite you. Yeah, it's beat over beer. Yeah, that's my heartbeat. Yeah, my heart is beating slowly cause man I was on life support. 2021 wasn't my best. Njengoba ke balaleli bami ke ngihambile ke balaleli ngahamba ngathi ngiyofuna MP weNkhundla sengivele ngimtholile ke elayinini MP weNkhundla sinvusele Dlamini ninjani? Saphula futhi kunjani? Siyaphila nathi mntana Nkosi yami sekunemalanga sinigcinile Dlamini kunene BFM. Kufanele umsebenzi wenkosi kunene. Yebo Nkosi. Dlamini kunene isale uyihlinza inkangawo Nkosi seyivele bayibulele ngetimbobo temuhla siva ukuthi kune Thanksgiving. Angathi bongathini wena Nkosi kuloko siva ngathi kukhona lokuhlelo silungiselako siyiNkhundla semhlambanyatsi. Emnaka sibona ukuthi sibekwe abantu la sikhona khona. Sifuna ukuthi siqinze sibuye sibonge nabo bantu ngoba basibambisile sibese sesibonga umdali ukuthi kuhambe kahle and setasiphatha kahle kulo 5 years. Siyabonga Nkosi sijabula kakhulu kuva tindzaba letimnanzi nje letifana naleto Nkosi. Ungena nje emathunjini nayo indzaba losevele uyibekile ukuthi kuyawubonga ke kudunyiswa nemdali ke ukuthi usigcinile wasendela nemusa saze safika la sikhona khona namuhla Nkosi. Uvele nje uyihlahlele nje Nkosi bayive balaleli beve kahle ukuthi iThanksgiving inini ikuphi futhi ke nangabe kukhona labafuna participate benda njani kwenziwa njani itimke letifana naleto Dlamini kunene. Okay, iThanksgiving night isenkundleni the last week of February but ngicabanga ukuthi ngilabo 23 so lesentakwenza ke kufuna ukuthi siqale sibhalele bobabe boshifu sibacele ngoba nabo bamcoko. Yes. Nesibe semcoko so stabacela-ke nabo babe nathi siphinde sicele-ke nalabo labanamakhona ukuthi bangaxhumana nathi labatawukhona kusijabulisa ngalelidaba. So inkumbi-ke lesitakulungisa sisetawusetha komedi-ke letawuchamba tonke letigodi leti-6 talenkundla letitawubona-ke ukuthi nyalo yini letawendeka letawuba sesihlweni. Kodwa nje-ke lo ufuna kuparticipate angangithenza mina nombolweni yami. Inombolo Nkosi ngicela sive 7. Inombolo ethi 7602 6977. 6977. Siyabonga Dlamini kunene.
Nkosi siyabonga siyajabula siyathokoza kuva tindzaba letifana naleti nathi siyawuhlala sisesangweni Nkosi kuva ukuthi emalungiselelo nabe sekahambe kanganani ku-update nje sive sitawuhlupha kakhulu Nkosi kakhulu kungagcini ke kulo kwabo Thanksgiving noma ke kulomsebenzi omkhulu odako Thanksgiving iBFM Nkosi ingcenye intuthuko lefuna ukuthi ibone inkundla yayo ithuthukile nayo tindzaba ngicabanga ukuthi siyawuhle sinivusela noma ngabe akusasitotona leti Thanksgiving kuva nje ukuthi labadzala benkundla bangume ngakusiphi isimo sekusebenza cha siyabonga yebo ukuthi ke nami ke ngiluba khona vele standzini umcimbi into setafenda kanyaka yebo siyabonga Dlamini okunene ke iBFM iphakamisa kubonga lokukhulu kakhulu kulelo hlangothi Dlamini okunene kwedlula nje Dlamini okunene cishe kwasala wena ngaphandle ke noko bezizama ukufuna ke singakutholi Dlamini okunene ngenxa yokuba busy kwelive imisebenzi iminingi lenteka kweveni kuke kwahlala phansi ke lapha ke kwa iBFM nje ngekufisa noma ngekubonelela ke imfuyo yethu siBFM ukuthi siyinkundla semhlambanyatsi nasi bathe siyabuka sibona imfuyo yethu yahamba iyaphela la ngasetibayeni kunaba laba sithathela imfuyo ngesandla sangesencele Dlamini besingajabula nje kuva umvo wakho ngakhona ngalapho ukuthi wena bongathini Dlamini imfuyo iceda iyaphela vele iphelela bomakhelwane bethu lokubucokwa ngicabanga ukuthi ukamasombululo salokuthi imfuyo yes ngoba noma ungawulandzela lokuthi tibhekele utafuka ukuthi ikhanze bathuleke lokuyana so kubonileke lokumcokwa ungabanga ukuthi lamave lamabili abambisana ngoba sekusadaka nasekusadaka nje kusho sihobelana into emculo lemithetho-ke lebuka ukuhamba kwemfuyo lakangwane ngicabanga ukuthi imcokwa is the best na ucooperation nalamanye imali so ngicabanga ukuthi-ke into lesingayi-introducer siyi-introduce sicalele enkulu vele ibe kusadaka because kuyasi-affecta kulelo kuhamba kwemfuyo so nakwenteke njalo-ke ungasita ngoba sekutaba likhulu ukuthi batihambise anyhow nalokuthi-ke nasotitholile ngale utawukhona lokushesha ukutibuyisa so lokumcokwa nje kungaba kukhulumisana i-foreign affairs nakithi ikhulume nabalingani bethu ngale noma-ke ngathi ukuthi agriculture ngakhuluma njani phinde kube nemaphoyisa ekhansi lokunye-ke lokwaba lengakubona nasikhuluma nemaphoyisa elunze emphakathini lokwakulula bona bebathe asakhe ntibaya letibaya tibe ngetigodzi sivalele ndzawo esikwakhiwe emalawo siyashintshana la malawo sikathaletile mfuyo loko kungaba i-short term ngangizana short term control ngangizana because yona kona kutawumeka sure ukuthi ngiyanda sakhulumisana lamave yinde singakwenda but nabo funa kufanele nopha abanye abantu bangaba netinkinga babuke ngathi ngeke basebentele ngoba nalo ufuna ukuthi lusela yena ahamba uyobeka esibayeni sakhe ukuthi-ke bayamngenela khona lekhaya kasakhona ukuhlangenza kanti nathi valelwe ndzawonye siphuma sonke sigadzile kude longafuna kuthathela nasigadzile ebusuku ngicabanga ukuthi kulo wenze short term but indilongani vele kufuna lamave lamabili akhulumisane kubuwe imithetho letawukhona ku-controla le-movement yaletinkomo lakethi nje kusetshenziswa amapasi nangale-ke ngicabanga ukuthi funa introduce lamapasi nale-system ye-ownership yenkomo lana kuyatiwa nje ukuthi inkomo lembani yabanye kukusystem yegovernment ngale nawufika ukatibrandela ngayakho washintsha le brand yalo wafaka le yakho seyakho leyo ngomo ngeke kuyithola so bafike basukene lapho so ufuna sikulungiseke nabo loko nase sikulungisile ngicabanga ukuthi ngingesa le ndlela yokuhamba kwale ngoba
kokugcina-ke ngicabanga ukuthi nako kwakha ngoba la ubuka leti nkomo tihamba ngabantu bakithi balanza umnyanisi. Yes. So nako-ke lokhu-ke kufuna phinde sihlalisaneni kahle sibuke ukuthi singakwenza njani. But-ke la sesifake bantu bakhona kusebenza ngicabanga ukuthi ngaba kufuna sakheni lemisebenzi kazodwako nje kuhlongotwa inanzana i-federation letawukhona kucasha maybe about 500. Okay. So la ngabe kunjalo-ke kuba kubantu bakhona kuvela baye-17 batakhona so bengicabanga ngoba yona vele seyiphambanayo but-ke sitayibuka funa bese sekuba nalenye lengahle lunzi letawukhona ukuthi nakhona bakhona kucashela nabacashekile-ke abantu abacabanga ukuya ngicabanga ukuthi ngiloko lesingakona. Dlamini wakunene siyabonga Nkosi imivo yakho ngetingoma Nkosi ngoba kakhulu ukushisa kakhulu enkundleni lokulahlekelwa ngemfuyo yethu ke simaswati. Siyabonga Nkosi sowuvetile indlela tekuthi mhlambe lo sithengiseleyo nemicondo ukuthi singagwema kanjani ukulahlekelwa imfuyo nekugcizelela nje kubafuye emakhaya ukuthi tingoma phela nabo batichize noma vele basifikele ebusuku batikhiphe ekhatsi esibayeni kepha nje nakunemajongosi nje majaha nje lathe kuthi free phuma hlole ngesikhathi ahlabuka nje lijaha kufanele lichamile ngekhathi endlini lichamile ngaphandle Nkosi. Cha ngicabanga ukuthi nabo ngiloko lokunye longasishedi. Yes siyabonga Dlamini. Kuvala nje Nkosi nyalo ngema-holiday nje Nkosi mhlawumbe kuva nje ukuthi kukhona into silungisele kona noma bosavela usitshele nje ukuthi utawubhica konke nga-Thanksgiving mhlawumbe lokhu ngasenta sibe bhizanyanyana nje siyinkundla semhlambanyatsi. Befikile ikomiti yebhola sayikhulumisa indzaba yema-games e-festive isaye-ke ngaba kwakhanzakala ukuthi incumbi tibula bangasengakasilungisele nangingathi nje ngishaya ihloko lesakhuluma kwaba kubili sakhuluma ukuthi nyalo nge-festive bayaye badla ibhola ba-tournaments ngathi-ke lami-ke akucoka lama-tournaments but phinde kuba mcoka nalokuthi laba labahluphekile ekhaya nabo bakhona kusehlakala ingabi ngathi senganaki ibhola kuphela ngathi-ke yini singabi ne-charity cup lapho khona mina ngidawukhipha nangabe le ndasi abafuni ukwahlanganisa lama-leagues lamabili ngathi ngamkhipha 10,000 ngandasi ngimkhiphe 10,000 nahle but-ke lokutaba i-requisite ukuthi nabo nokulo 10,000 lengimkhiphile lama-teams langabe ayi-14 abakhona nayo ikhipha i-joining fee letawakha no-10,000. Yes. Leyo 10,000 ngekabuye kwaDlamini utawuhamba ayosita abantu abahluphekile naletulu kanjalo kwaba-ke ukuthi-ke ama-teams lakhona baba mancane lalathi wona angakwenda so ngabe sengithi-ke hhayi abahambe bayokucabangisisa kahle ngoba ngendlela ngendlela ukuthi kungasolakali ukuthi imali yonke yebhole kude abantu basedawo ngaphandle ngoba sele sikhuluma ngana yeligi kwabe sekuba ngiyo-ke lebamgcoka kakhulu ngoba bathi bangacala yona le ligi yabo but lengakusho ngathi mina ibhola lelidzingekako enkundleni nalengasponsorishwayo inkundla kufuna kube ibhola lesezingeni lesetulu lekakhona kulethe ama-sponsors kuze lilethe ama-sponsors eveni kufanele ukuthi i-subscribe kamanzi kube izona league nje yethu promotional league letawusubscribe kamanzini cabese-ke sesiyabukisanayo ukuthi ngoba already sesikuseleleke phansi kulaba lekamanzini kwaba-ke ukuthi sabe sesidecide ukuthi kulamazwe okudla amabili abende ikomiti letawubuka kudlalwa kwamabhola eMhlambanyatsi. Yes. Kulamazwe amabili lotawuwina abe number 1 to number 7 batawuhamba ngoba kuqala sekuyi-promotional league kutaba na-A na B. Yes. Lotawuwina from 1 to 7 on both leagues leyale
impuluzi naleya akazobona batawukhona ukuthi babe ka-A, then lalabanye labangephasi babe ka-B. Lo sitakuhle sitawukhona ukuthi sibe ne-promotional league. Etawukhona ukuthi ama-sponsors iphinde khona ukuthi lokulosikwendayo lapho nzela ukukhona kubona abantu lengaphandle kube singabe sinabadlali nje labayi-10 or 11 abaka-Premier League or even a team etawusuka la ikhona ezofika ka-Premier. So ngabe sesiyavumelana ukuthi i-timeline yokuqala kweligi as soon as possible, but ufuna bephelile end of June or July. So babe sebabuka ukuthi yingiko lokulula ukuthi bangakwenda kunalo lokunye iligi vele bekikhiphile imali yayo benishida imali yayo solo ngema ki so siyabuka nje ukuthi ngiko lebantu abebabhizi ngabo singatike but solo kanje davuleka njengaloku ngasho ngathi ngingabanika imali yale charity, but asithi charity ufuna ukuthi ugcine kuphuma imali etawuhamba uyosita abantu. Lama-teams ukutapheze kube ngiyo la identify labantu behluphekile noma leswethu besitokhona basita nabo babe nabhizinisi kamnanzi njengakiso sonke. Yes. Siyabonga Dlamini okunene. Cha, siyabona Nkosi ukuthi kuyasentshedwa ke mhlawumbe kuto tonke tinhlangothi naloko letinye singakhona ukutithinza ngenzaba isikhathi Dlamini. Sibonga kakhulu Nkosi ke sitawu Solomon sihleti nje emqaleni sibuka ukuthi kuhamba kanjani iqhubeka kanjani Dlamini okunene ikakhulu nje kuna February lesimuva ngathi utakamnanzi sesiyakucala sikhuleke sicele kumdala ukuthi manje asisita siphelelanga lelitawuba lihle lithi kwembula kutokhona ukuthi nalesinemadvolo sikhona kutotobela ngakhona enkundleni. Hayi singabonga ngicabanga sitawubuka ngephinze la ukuthi siyakhona ukubaletha labadala bathi nje nathi singajabula lokuthi wonke umuntu akhona ukuphumelela ngoba lento yethu sitawukhona nebhweba umuntu ukuthi unyalo kusuka nyalo kuyembili sibambisana kanjani sisebenza kanjani nabo buchopho nale council yonke nje. Siyabonga Nkosi. Hayi siyabonga. Uphuma lapho ke Bonginkhosi Dlamini ke lapha ke BFM radio station ngombonga kaDlamini bengikuletheleke Bonginkhosi MP weNkhundla uyenaba ke usindlulela ngana indzaba ke Thanksgiving la ibeke lapha ke estimated ku 23 February 2024 eNkhundleni uyagcizelela ke uthi uyawujabula kakhulu kuba ukuthi siveze amaswati ke asiveze eNkhundla yaseMhlambanyatsi siyawutheleka ngetingani sifike ngetinkazi. Siyabonga kakhulu ke Dlamini Nkosi ke siyabonga ukuthi Nkosi ngathi engabusisa kakhulu lapho ke siyabona ke nangala ke tinkundleni ke dasemabholeni nakhona ke tinkulumo takhona tiyavakala ukuthi hayi no kufiswa ngathi inkundla yaseMhlambanyatsi this time igaya ngalomunye umhlathi ke no ke insaya ingakithi thina siva sesenkundla yaseMhlambanyatsi ekwendeni le charity kungumbono lomuhle ke loyo lengusekelako kakhulu ngiyibonga kaDlamini. Open, no second chances. We always beefing, tripping that who's better than who. I guess who is better than us. Ukuthi ke mlaleli besingake nje sithi singabuka ibhola kuphela sibuke tonke tinhlangothi ke le charity ke I think ke lapho ke BFM ingena ngalelikhulu likhono ingena ngalokukhono nesiphanga ilekelela kakhulu kulelo ke ongathi nje ema teams ke bekangazama ngathi tonke indlela ukuthi igcine ke leyo ndzaba ye charity cup iphumelele ngoba yona ke ngiyona mhlawumbe lesiyawudlala ibhethu ngayo ke siyinkhundla yaseMhlambanyatsi ke nesenza benetinkomo ke uyasherisha kumntana Nkosi lapha ke ukuthi uyafisa ngathi ngaba nenzaba tibaya lapha kwakhoti baya for controlling ke ku-controlling ukuthi tinkomo tilale kahle tigadwe busuku bonke bese sephinza futhi uyasherisha ukuthi South Africa ke neSwaziland ke beyingahlala phansi noma ke eSwatini beyingahlala phansi yakheka umthetho lo tawuvumela omabili emave
singabheka ukuthi tingoma uma ingoma seyikhazakala inyathela enyaweni lalomunye ibonakale ukuthi ayisiyo yangala ibiselwe emuva. No, siyabonga kakhulu Dlamini okunene, siyabonga nkosasiqedzi si-BFM. Mlaleli ke ngilento nje bengikuphathele tona ke BFM. Ngiyafisa kungathi bengamthola Copho waselunzi, bengamthola naye ke Copho wakazondwako nasembangave, ngoba ke kwesake banaye ke Copho wasemlindazo seva ngokuthi nabo bubhizi ngani ke busitshela ke liphupho laka ikhona ke leyo ke milayeto ke BFM channel. Phela mlaleli ke siyanxusa, siyacela kakhulu lapha ka YouTube channel sesikhona mlaleli, subscribe balaleli bankundla semhlambanyatsi ukuze siteshi sithuthuka. Kuyawuba kuhle ukuthi mlaleli njengoba na umcimbi lomkhulu ukuthi usisakade live si-BFM nama donations ke BFM yawadzinga. Siyabonga ke balaleli kakhulu ke bekungiloko nje besikwendlulisa ke si-BFM kunjalo nje sihleti sisesangweni ke sigatseke inkulumo letitawuthi tivele letitawuthuthukisa inkundla. Inombolo nje ilula 76400-925. uyasenda umlayeto nga WhatsApp, usenda umlayeto nge-SMS, noma ke ushayele ke icingo noma ke phinze futhi ke usibhalele ke ka WhatsApp, noma ke futhi usibhalele ke ku SMS, noma ke so uyashayela noma ke ne voice note uyayishiya ka WhatsApp le clear le demsingo. Sibonga kakhulu si-BFM sithi ke nisachubeka ke lapho nikhona ngakhona ke inkundla semhlambanyatsi center lakoleni kwentako. Ngosimbusise ngensanza nonke MAWT umbonga wakadlamini DJ Keteka BFM radio station ngensanza nonke makhaya. Cause music is the only way, Lord. Bomata sponi na le bombe sule mabom na bata spoping son taxi maxi ngosi ingendele milimo sembendele mafilm sebendele maleni. Bomata sponi na le bombe sule mabom na bata spoping son taxi maxi ngosi ingendele milimo sembendele mafilm. Yeah, I choose peace over hate, cause all my haters have a piece of my story. I'm winning, I ain't gonna eat with them. Yeah, the table is ready, cause the Lord has prepared. But you always look twice where the snake is bite you. Yeah, it's beat over beef, yeah, that's my heartbeat. Yeah, my heart is beating slowly, cause man, I was on life support. 2021 wasn't my best year. No man, now I'm breathing, now I'm cool, now I'm enjoying the music. I'm gonna kill them, nigga, I'm breathing slowly like shit. Yeah, music is my life, I ain't losing, I ain't giving up. I'm gonna make it alive, I'm gonna kill it alive. Now all these niggas can lose. Bomata sponi na le bombe sule mabom na bata spoping son taxi maxi ngosi ingendele milimo sembendele mafilm sebendele maleni. BFM radio station.